سلااو لوبن رادیو گودارên هêja yên Rûdawê û temaşevanên ku niha li ser sosyal medyayê temaşeyî me dikin. Xelekeke din ji podcasta Welatê me Kurdistanê dest pê dike. Bêguman mêvana min dîsa xanim Eslîka Qadir e, hunermenda radyoya Êrîvanê. Ne tenê hunermend e, xanimeke rewşenbîr e, xanimeke tê gihîştî ye, gelek aliyên wê din jî hene ku bi xwe di pirtûka xwe de behs kiriye û em jî hewl didin bi rêya van podcastan bigihînin we ji ber ku dibe ku gelek kes hebin nikaribin pirtûkê bi dest bixin, ew ê ku bi dest bixin nikaribin latîniyê bixwînin. Ji bo vê yekê girîng e ku ew kesê meraq dikin. Di dema Sovyeta berê de rewşa Kurdan çi bû? Kurd xwediyê kîjan mafan bûn? Ew rewşenbîrên ku ji nava wê civaka Kurd ya Sovyeta berê derketine bi çi rengî perwerde bûne? Hûn va tiştan meraq bikin bira guhê we li ser podcasta Welatê me Kurdistan be. Eslîk xan tu bi xêr hatî careke de. Gelek spas. Xêrê de bimînî. Em gihîştibûn wê serdema ku êdî we ji Elegezê bar kir hûn çûne Yerîvanê te got bavê te li wir dest bi kar kir we xanî wergirt hûn bicî bûn. Temenê te çend bû wê demê? Ez û çaxê 12-13 salê bûn zêde ne. Ha hîn Min Elegezê min koma pênca min xilas kir. Pola pênca min xilas kir. Bijmerê 12-13 salê ne zêde. Erê wê demê hûn hatine Yerîvanê. Belê. Di pirtûkê de li cihekî bala min dikişîne şairê mezin Fêrikê Ûsif rastî te hatiye li mektebê dema ku pola pênca bûye şeşa bûye rojekê hatiye ketiye dersa we de. Ew ji bo min gelekî balkêş bû ez bawerim wê ji bo guhdarên me jî balkêş be. Tu karî ji me re behs bikî we berê hevdû nas dikir? Na. We li wir hevdû nas kir. Belê. Çawa we hevdû nas kir? Em dersa me bû Fêrikê Ûsif dîroknasî hîn dibû û li Sovyetê wisa wexta tu dikevî îda kursa lape dawiyê tu gerekê xilas kî unîversîtê yan jî înstîtûtê wê çaxê dibine mekteba ew wan xwendekarên ku gerekê bivin mamosteyên mekteba danîn praktîkum derbas dikirin cem mekteba de fêr dibûn erê dihatin fêr dibûn îja rojekê mamosta me got wekî studentên yanî telebên înstîtûta pêdagojiyê wê bêne mekteba me kerema xwe baş xwe kirin dersê xwe rind hîn bin aqil bin belku ewana tecrûba xwe vê derê bi dest dînin û gerekê wan re alîkar bin ku dawiyê de ewana bikaribin karine baş bikin yan jî xebatê baş xwe re bivînin. Me jî sa kete serê me û rojekê îsa derî vebû derê klasa me dersxana me vebû mamosta me û tevxurdekî bejnbilind bede û genç wê çaxê 23-25 salî dayê de ew xilas dikirin di xurdekî 25-27 salê em bêjin ha ne zêde tev mamosta me kete dersxana me mamosta me nasiya wî da me got wekî eva gerekî dewsa min bigire dersê ew ê bide we û guhdariya wî bikin û çi dibêje û gerekê gura wî de bin. Erê ew çû nasiya wî da me û derket çûm. Min nizanbû Fêrikê Ûsif e me jî re digot îboyan famîlya wî jî îboyan e me ew kir ewî careke dinê navê me xand navê şagirda ji yekê heta dawiyê xand em 35 şagirt bûn destxanê de wexta dor hate navê min corekî bişik aha min nêhêrî û meraq kir yanî aslîk Amîryan Kadîrov ne navê Ermeniyê tam yanî diyar e ne diyar e navê we û Ermeniya yan jî nasnavê we te dî dawiyê tiştekî pê vedikin. Navê bavê min erê famîlya me başnavê me wek ya wan yan bi dawî tê lê ser navê bavê min meraq kir
قادر ناو أرمنيا دا أو ناف تنت زاني بله إجا بله جوراكي منيري مش براق كرافي شراسة منيري يعني ووقتا درس ما خلص بو أوي از وقتی نابرا درسا دا أوي از غازي مكر عليكي ما برسيقو دو چه ملاتي مقوت از كردم قلت قيزاكي مقوت تابي واكي از قيزا قادرم أو بردا وده هرنسه قلت سوي درسا خورن هين با از درسيش تف بپرسم ده تابي واكي از رنتي بم درسيش ما بپرسه ونوتي بلند مرة داينة وأوي بفا فايدة من جبو إيتوغا بله داوية أوي وقتا جمد برسي ساوي جوري بكردي قاوة مرة خاوردا هيفي دار بخوادي أزواك بلغي داري دلارزيم كيفاته هات كيفا من هات ودي ترسيامشي من تقول چاد فا أف خورتي بداو نشكيفا هات ومرة كردي خاوردا بشي دستخانه دا أرمنكي مرة خاوردا دا ونافبري دا وقتا كردي كتا قوهي من از لارزيم اجي خدا صار بو ايدي تقوى بمروي منا مروي منا ملتي خوي منا خودي بله منا خوي منا از مومنتا كي توشي شوكي بوم وقتا او چو از دريش ساكني من دفرقم اف چو بو خام بو چو بو قالو من كردي بيست اف خورتي وك برنس هاسا بدا وخشك بدو بو فيري قالك كيوسف بدا وبو قالك جرمي وسبي بو بوري ورش وبالا بارس وخواجي خندكار وقت او چو اری از چو مالی باشم دیا خو باوی خو رگلی کر از به حسیم دیده فکری ما که دمه کرده و خوازه علی کار بند روشتر دنیاش شما درسی اوی گازی مکر بر تخت درسی درس خو گود چه لازمه جرا شروع وکر اوی پیشی پای من دا پیش به زاروکا باشم را نو طلب برزا دانی وچون تجي درسا خو باش چكر بو بيگو من اری دل سر خبتي بو حاضر ببوم دست حاضر ببوم اری دوایی دکارم بیشم باش وقتی دا اما بجاره یکی کن من اودیت اره جارا داویه از نخوازم تنها بیجی امی پشر بین سروی برا دبیرا گهداری مده جی بمینه برا جوارا جی مراقبه پشر ایدی پشتی کو تو دزاوجی و هفجینه تا دمره بنخوشیه گوچا داوی دکه روژه که تی فیرکه او سبو دخوازه زواجی التدکه او گلکی بالکش اللي از نخوازم امنها بهورگلی بحثاویه که بکن ایدی لیریوانه تا دبستان پولین حتی 11 تمام کر سالا داوی دیساتو وگریا الگزی تلوی داری تمام کرو درباسی زانینگه هبو بشه روشلات ناسیه بله هوالی تا کی بون بشه روشلات ناسیه ده کرد هبون باشا كنت وباشا دا باشا فاكولتي دا يعني روجلات زاني دا زمان تركي هبو عربي هبو فارسي هبو هم دستخان الماي ويداري كوهيفير دبون ساروكي ليفونتير بيتروسيان مرة هندبو بمرة هندبو ودو كردن درجي هبون يكش قندي على جازي بولوسيكا حسين او بمرة بار عربي كاتب بارا عربي وحصوي قشنج أوجي بارا فارسي بمرة يعني ما قشت درسي ما بتهواي بو رودنشتن تاني درسي زمين كوكو أمي ثير ببونا أم جدا دبون يا أجرنا قشت أم بهاف رابون أو بتروسيان جالكي بالكيشش بركو بشرة دبا سرو كوماري أرمنستاني نوصا جوكو هاتبو أرمنية كوبو أرمني سوري بو یک سالی بو دی باوی او جیگو هستی بون ارمنستانه باوی بخوا کمونیست بو او بخوا دجی کمونیست بو لیبون دجی کمونیست بو لی باوی بخوا کمونیست بو او بخوا يعني چه ده پاراست ایدئولوژیاوی چه بو ایدئولوژیاوی ارمنستان و دخواست وظیفین باش دست خوا گلک نجات پاراست بو قالك نتوا پرست و یعنی بجوري اللي بجوري كي شوفين نزيكي مادبو يعني جملتي دني حزنا ذكر حزنا ذكر
قد حسنا دكر لمكتبي جي وصابو لزانينجهي زانينجهي دا جي صابو بيوندي وبهفرا نزيدة جرمبو پیوندی ما نه نزیده هفرا گرم بود بلکه ما حسود جاره که درس اردنگری دا با کوری کردستان که هیه هلدا نوا خطی و سرنویسی کردستان و تبدی تاوی لیوونی وی لیوون دیر پتروسیان و حسود چیزایی هف کردن عاجز بو ليفون عاجز بو حقیقتنا او در رجلا ارمنستان عرض مهیه تو چه دکاری وی تشتی بکی ورداوی دا و حسوی مجی هلبت کرده که گلک عقل بو گلک رند هند بو بمدالیا صور اوی اونیورسیته خلاص کرد و لوسی که جد گوت حسو کرم اخوا نکوی تشتی بوی جوره هم نکارن والات خوا چه کن بادی هم امی 5 ساله به هفره هلیس بخونن ورتهم نابرا ما خراب نکه ام خلاص کن هر کس هر مال خواه وی جوره قوتو بيجو مناقشة بفي رنجيد نافبرا ودا تشيد بون مثلا وزاني بو عسلي وجو كردستانية كردستان پرچكرية بندسته اف مناقشة وصا ودكرن دناوا خودنا بله ما ذكر ما زان بو که کردستان هي کردستان پرچكرية راست ما کردستان ندیدی تم راه دل خو به کردستان و بون ما زان بو ولا تا کی ما هي بناوي كردستان و پرچكرية ما افتش زانو ما مناقشه كي وقت بكردستاني را بخلق كرد را لهر چار پرچين كردستاني چبريا تلفوني با چبريا برنگه كيدن با هبو يا نبو نا يا من خبرا وجينا نا يا من نا يا حسن نا لوسي که تنه بوله ارمن يريوان دا راديو كردي پارا کردی هبو رادیو ایران وی داری پیوندی چه ببون چه دزی چه وکری چه ببون وی داری ناوی کردستان دادن سوا حاجه وی داری دیس از گره که بیشم شورش ایلونه ایده دست به وقت از استودنت بوم شست سیستم اسکتم حسن است شست سیستم اسکتم اونیورسیته و شورشی دا دست بی ببوله با شوری کردستانی بسرپرستیا ملا مصطفى بارزانی و هلا که بسا کتبو نامه دا مدگود نهایی دا کردستانی چی به ما خو سر بلند دید ما خو بخوایی دید به خودان دید مدگود کردستانی نها چی به هر دری دا وی دری و چاخی من قشد چوا خبر دگیشته و مثلا لکردستان شورش هیا پیشمرگه شرده برادیو ایریوانی و برادیو موسکوای جی روسا جوی چاخی پشتگیری شورش پشتگیری شورش بارزانی دکرن مدبیست لی از وک طلبه و گنج و ولد پاریزک من خود گیهان در رادیوی چون رادیو نزیکی یکیش زنینگه بو بلکه 5 دقیقه به پیاده کار دشونه موی داره بریا که جاره که در رادیو ناس کرده چو جمعه همه بسری خواه بخواده همه بسری خوش چون مگوت از که هرم ناسی خواه بدم رادیوی و آگاهین راستقین رادیوی ببیم سر شورش کرده لباشور کردستانم ناش چون موی داره من اگیت جمو دید و جاره داوی داره بس اگیت جمو دمی لرادیوی بو وك موزيسيان نا هبون لي اگيت جمو يسركه بو وداري يناسكري بو وداري كيف ريفد بروي دمي راديو دما كوتشو خلي تشام بو وداري بو ديساج وقت ترجمان تخافتين ورگرد خافتين فريكي وصبو ورگرد خافتي ميكائيل رشيد مامي ايلاس سيما سامند جمیله جلیل پارا موزیک بریوا دبر و اجی کتبو نوان. تا چه دکر نوان ده؟ نوان ده از نزوم چه دکر از رودنشتم کنجا کی مگود دوانا چه خبردن؟ کیف تجربه؟ کیف موردات کیف وانج موردات مثلا میکائیل نوایی که گلک مشهوره نوا کردن سوویتی ده او ناسکری بونه تنی نوا کرده ده نوا ارمنیا و نوا روسا ده جی ناسکر بو وک هلبستوان و اوی گلک از حس دکرم و اوی از وقت دکرم نوا راه خو برشاد بون وکی گچک کرد گنج کتی اونیورسیته و چاقی گلک کیم دخواندن جنین ما سالات یکی بول اونیورسیته نه و صدمات رادیو دچو تا پیوندی برادیو رادانی
بله سالا یکیم بو 63 نیمه 64 وی جورایی من ایدا سردان رادیوی دکر من ناسیا خود تا دوانا الیکاریا وان دکر تا کار و خباتک جوان را دکر یان تنه تو دچو جوان شخوار جبوی صحبت جبوی آخافتنی دست بکی بو صحبتی از دی چون بو شورشی آگهی رستقیم بسینم جوی داری چون که ناو هفته تشتکی با این ما این وقت خبر دادی لیکو چافکانی اشتافکانی گهدار دکی اولش تشتکی ما اینه اوان پی حسیان وکی از کتمه ایده اونیورسیتی از بب ماموستا پیش روژه نیکایل رشید فریکی یوسف شیرین خواه جان هلبست خواه مرد خواندن دگو تیوی سوه دست باید تی بویده ماموستا تو ادبیات سان بگره که هلا تو وی شیری ما بخونه به کردی بون شیرین به کردی بون به ارمنکی جه بون هلبته ما هم ارمنکی زانه بون مجه کردی زانه بون مجه روسی زانه بون و من دخواند و موارا شروعه دکر و شروعه ماجی گله کیف آن داد گوت نالا بنره هقص تازه مکتب خلاص کرد که و نوا کورایی شیرین مز هلبستین ما از جنده كيف بلكي بيجي كيف هون هذا اللي مخوش تكرن دقوتن دقالك الراس شروع بدك يعني و دمت خیالات در باست بو کو تجی ببی کارمندک وی رادیویی تا حس دکر نا از نه کارمند رادیویی نبومه تو جارا نبو کارمند رادیویی نبومه نه تنه تو دوچو الجموان تشخور صحبت دکر هون داخفین و پش را دست به سترانگوت نکر سترانگوت نکر من دست به من آلیکاریا وان دکر اگر پیویست بو خب بخشانه بو کاری تا بی معاش بو بی بله از وقت بخواهم ده چون مرا جی انترسانت بو صبرات دهات اره ببو وک مالک مرا دیا دباویت زانی بون تو دی چی رادیویی اره پروبلمش بوی تا چی نکرن هیچ وقت دیام باوی مرا پروبلم چی نکرنه او زانه بون وک از دش رادیویی تی مزانه بون گشت مرینا کورکت ولات پاریز و مرینا باشن در رادیویی داد خفتن اش زاروک بون برون نسبت بوان گشت ممستر بون از اونا از وک زاروک که شیرین دیدم گو کتم اونیورسیته مرف ببن شانازی دکرن وکی جنه که کرکچه که کرد کتی اونیورسیته و فرد به کیم بونوی دمی جنین کردیین کو اونیورسیته یانجی زانینگه دقداندن بله کیم بون هبون لکیم بون ما گوه مسر هبون لو ما مدگوت ام بدرن وی سالی که هاتی قبول کردن لونیورسیته یا انستیتوت کردن یا دکتری یا ماموستاتی یا مهندسی و نظام ما گوهی مسر هفو چند کرد کتنه درجین خواندن یه بلند تنه جنین کرد کم بون ویدمه لزانینگه هن یان بگشتی ارمنی جی کم دهاتن وکه جن نه ارمنی دهاتن بس نوا کرده دا کیم بو لهدی زیده بونی دا بلکم بری وکی دیدن خواندن ابجم بوان نپیوسته زود دانه میش زار بکردن دستی وان وکه هر دره کردستانه هر دره کردستانه جمعجی این او منتالیتی تلیه بو لی هبون جواکی فهم دکرن گره زاری وان بخونن بره سال اف جناف کرده را بره کچین خواندی ندخواستن کره خورا چما؟ دگوتن رابیه چیه دخونه و ناف علاقه وان با ارمنیا و هایی و برداوی دا ناوی وان نباش بو ایجا جی وقتک هات یه نخواندی ندخواستنی دا بلکو درکت وکی یه خواندی باشترن اری ایجاره هم بین سر اشقاته کیجا سالا زانینگه ده دو زلامی خوکو پش را دبه زلامی ده جانو ده پرتوکی ده تا وصاب ناف کریه بله و هفدو ناسکر کیجان سال بو؟ 604 نیوی 4 دیسا نه 603 603 دما نوتا دست بزانینگه هیکر ول کدری هفدو دید؟ او پارا فیلسوفی ده هند بو یکی خورتکی بدو بو قمر بو لی بدو بو زراف عقل فاکولتیا اوی دا فیلسوفی دا فی هند بو
مجرد ها ما خبر دا حسوی کورسا ما هنه که خواستا ما هفته دکر مگود ولا اگر او کرک او خورد مبخوازه از این نویجم نه بلکه تجدور ودیت بو مدور ودیت بو تو پیرا جانا ناخفی بو قد نا خفي بوم لي من او دا شوبان جانا او قاتا كي سير ما بون ام قاتا دا بون جعبت السر بو جاي من السير بو هاري ميلا ويجي سر تهبو تا نا ويا تبينا- ناس نتكرم ناس نادكر من جانا دزيفا رادو ماجوري وداري بيبليوتيك ابو او زوزو دشو دي بيبليوتيكي من داري هاني فاكري دكر تشقر ليد ملي دار على بن تشدك تشناك كاش ماش دوري هنا تنانا ومتهم ددي تاني بوردنش تو نافا كتيبه دا ساري خو كريبو نافا كتيبه ودخوانت شو قوتن هاتا سروي دمتو حسوا مناقشة ذكر ما أجسان مش بو قيزاج بو خورطة ما ها خافة دا ها منها ما خوغو مقاو كورك مقاو زنا خازم كساكي اللي واكي أو بخوزا من أز بيجماري تزاني بو كردا أوجي أري تشانا مازانو واكي أوجي وهبدو كوردا ناس ذكر وبشرة بشرا بلكي محاسو تشبو جرى قوتو از ديجم اوي توصا تخمين دكي ما تخمين كر اللي اوي سونتخر مرة قوت منا قوت يا تشمكي بشاركي قرار جراكر تشمكي قالك شارم بو وكي او قوتني من هلا يدافع خفانا كر هرا بيجا خورتي خريب كو قناجي ناك مسافة ناوي مجينا باش بوتزاني ما قوت قال نا اصي منا قوت يا وفردا ويدا او بخوات يا تسدو فاتشي بو فردا روش ترى دنيا او خورتاتو داري درسنا ما فاكر وهيفيكر وكاس دار كفم سفداري يعني برداري يكسر روجادن يكسر روجادن ويدا مي يكسر روجادن جيرا قوتو بويدا مي لي هاوي سونتخال يعني مش خادي قرابي باور كر لي باشي مكردستاني او ديت حاسوم ديت او خا مكرهات قوت اري مقوت يد مقوت بيدا اري هات از غازي كرم دارفا قوت إذن دي استفاريكم مالي يعني ترى بتشم حتى مالي قلت باشا دبا شخد اللي مبو إجا دهات هدي يعني نزيكي هفبون ويدا مي أصايبو نورمال بو كاتشو خورتك بهفرة مثلا نا درجستينا نا زوجينا نا نشانكرينا بهفرة بجارن دناوا جواكا كردين مي ورده تشتكي أصايبو؟ لا ولا نا أصايبو نا أصايبو لو ما جاز قالك راسي أستنجان داتم جالي براي خبا قالك جرا أي خورت دا برتحبا يعني ليدا يعني نشرا خوش كمرة دتشيتي دوغاري فرداودا أيش تقول حيرة ناس حس دكمري دلي مصافة أز بمخزقيني لي نافا وكي أم شعرا بكن هفرا زاني أف سي شرجرة أف تشتيبو نبرواندا هلا مجد دي سجانا جدستي بريقوا تحداي ديت لي وصا باش داوي وهفدو عجبان وبرياردا ما برياردا وكيامي نشانيا خبكن وبزوجن مالباطي وجي راضي بون مالباطي مش رازيني بو مياوج رازيني بو هينون خندوان بون ام خندوان بون اري ام خندوان بون جارك جيسا بريمن ديسا دستخل دا سروي اوي دستخل ند داس سوا خاطري من دقوت ام نافا وكيز دلي تبيشينم نافا برا بكاتش ناك او مش مسترا براي تلي دا ويدستي خل ند اوي هل ند دا سر بكو ندبو اگر اوي دستخل دا سر من بقوت افا تخرر ريخو از ريخو جارك جيسا تشيبو ديسا سا ام ديتن ام دشون ما تشتكر ما تشتك ندكر ترنم تشون كافيتيريا كي ما قهوه ينجاك بخورا خلاص اود تشو جي خو از دات مال خو اساني بو كي ام بتشونا دستي هب بگرن كينو ورداويدا هرتش دزيبو من اورتا من ويدا دزيبو لي بريمجي يونيفرسيتي دا هندبو اوجي خاندا كاربو جاوي سرمبو إذا كنت دشوم حتى هم دشون أقول شيء وصا وكي كاس نزنا ويداري تاون روك جنا بيشم بيش بالي ما دارت كبري مني مثلا ونادقو تشرف سودا يكسر ده بعد ده بعد كل ما خورت زاني إذا رجع كيجي صلي خست إذا هات قول إذا ويجري دسل دسر بريمن جرى سسيا قلت إذا هجي ميرم يعني ميرم ناموسا مجي يعني أسها قصد فيجمي ده
سر وقت نابه مجبور بوم تم ببوره مدست خدا سر بريته وقت اوي قوت دنيا برچاوي من رش بو مگو خلاص ازيدا نكارم هرم مالي ومن بكشن تمگو از ناچ میدم مالي ومن بكشن ده چات کار بو دست خال دي سر بريمن قلت اش چه بكم اس مجبور كرم لي قلت ناچه مالي از هرم برم بكشن تن نكشن بخوادي وك ميرا اسا دقريام هسري من هذا الساكنين تشتكي قالك خراب تشي ببو من سر نفسياتها من تحصير كربو أسهو بحاسيام أفخورتي دارده ودتشو برب مالا ما تشوبو مالي و داري لي ذا كربون بابي من وي داري بيا بابي مرة قلت يا از افم كوريدي مريمة ناوي بابي خدای ناس کرن و از طلبه ما از هندبم از قیزا واحد دکم خورتك رقيزك دكاوه قيزك رج خورتك دكاوه از تخمين دكم اوجي من هزدكا از نخزم وكي وفيداري او بمالي مجرى شارع بكن او تترسى بمال وهاجر هوني تشتكي بكن من بكن لمدن كوجن تشدكم بكن تاني دست نهد اصلي كبرا راحت او بمالي از انا ابي قادر از دستي تاما تشدكم از نجي تاما تشدكم كرم اخد دست خناتني بلك او تترسى بمالي بافم جديد بواكي خورتكي حشي سيرية براستي هرتش دا برچاوي خوا كوريوان خستيه وهلا سادا جو هاتيا مالي ريسكاوي بدنا ربني هاتيا سوا اوينا خوا خدايا برج نزاني بلكي بجكور بري من بعض بلكي بكوشتا تشاقوك ذكرى كرا ينتشتك بكرا بالي اري لي اوينا اوي هرتش دا برچاوي خوا وهات رجاكر بري داوية دا كورت دويجم بافي مقودو بكوري من طهرة قيزا مكي خاص تاسي بدماوي في دهمج إذا ديامد كذا ورتي دي كورة من كرشة كورة كعقلي باشي لقيزة متناز بدمته دي متها جواز دي تو بفي زيرجي أزناد مته باديا وخبر نده ديجا نا أسهل بات نكارم بفم زير اللي تي قيزة خب بدي من عسى ديوم قالك عاجز دبا وقت ودبهي بابي مش دريجة وكي قيزة مكي خاص تازي بدماوي ديوم صار ترس ديوم بابي مدنيرو ودي دارتي دتشا أفجي سبب جاوبو بيشا من خوشكا كامن هابو جمن مازنتر قوري عادتا جرك أو بيشي أري بيشي أو بزوجة باشي أس لوما ديوم دقوت نا و صابي جوراي از ایدا اودا خاندکارا دا بوم از سیوی بوم وکی خبره که گلک نخوش ببگیجه من بکو چویه خدایه برج آگر او دزگیر جنی بو یعنی حسکریه من بیجم نزم چه جورایی بیجم هات و دريرم شادوه باست ده سترانا ديجا چه دكه از ها کشاندم كيف خوش ببو زوراندم تانگو تمگو احسن شيت بويا اسيفي ما دريجم نها ليدان خاريه تشتاقي خراب تشي بويا فاتيا في داري راقصي دكه مگو چی بیا دکاری مره بیشی چی بیا از وی داری مرم ایده حالیم بیشا چی بیا ها دی بابی تا مره گوت یا کی قیزم کی بخواست ازی بدنوی مره افتش بس بود بی هی دراقصی بابی تا گوت قیزم کی بخواست ازی بدنوی قیزم کی بخواست ازی بدنوی اصلا وی جورایی ام بونه ناس نزیکی هفون و پشرم زوجی پشرم زوجی نری أمي بشرة بردوام بكن جالكي تشيروكا كبالكيشة وتشيروكا كحزين جي لبايفي زواجي هيا وهناكي دلي تاجي بيشة ودلي جهدار وتماشوانان جي بيشة دما من خوند دلي مجي جالكي إشيا أمي د خلقا بيدا بردوام بكن أم جيشتن داويا في خلقي جي جهدارين هيجا أف خلقك جي خلقين بودكاستا ولاتي ما كردستان بو اللي قال خانما هيجا استيقا قادر أم بوربون حتى جارة كذن هرشاد وبختور بن